Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Al-'izza wal kurama indallah wa akhussu bi dzikrin hadrata syekh hadratal mukarram Kiai Haji Abdullah Syarqawi sesanget badan kaula amul jaaki terbatan kaula ta'zimi tak kaleb ajunan semuljah Kiai Haji Khairi cukan badan kaula ta'zimi ben badan kaula taati. Majelis pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Kiai Haji Fauzan beserta keluarga besarnya, alladzi sami'na wa ata'na, segenap jajaran Dewan Asatid, Dewan Guru, Dewan Masyayikh satajasi hadir, tak bisa nyebut asmana ajunan kala bentung situng. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Aparatur pemerintah langkong epon Bapak Kepala Desa setempat beserta setap-setapnya jugan badan kaula ngagungake, hadirin hadirat wali santriwan santriwati sehadir eka dinto tempat. Sebagai awal ngereng dan kula ajunan amuji asyukur da Allah malam siang mangken dan gula ajunan bisa akilengki apol kompol dalam rangka nyalameti ilmuna potra gula ajunan banter ilmu seeka oleh tetia ilmu se manfaat. Amin. Allahumma salawat salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Nabi dan kula ajunan bisa andi agemah nyamana agemane Islam, bisa andi akidah si asmana iman, manter iman ben Islam secekak yate kula panjenengan bisa aeka sango ngadep da Allah kalaban catatan atingkel dunya bi husnil khotimah. Amin. Allahumma. Ana apa sampean mi la elop kapi bu? Ya mun ngangkui tero panas tahun datang tak usah atero ben saos. Na bagian bola ni kala ajuk tojuk ke cai kala amanceng bi bu. Ya bola ni saya ceramah ni keni bu. Titimun pahibri kata tojukan kur selembuk kapan tojuk pai ngak supir trek katon cedak ketok. Salah senika pagi aleng celeng bareng nggih. Sarung celeng, kalampi na celeng, kocan na celeng, surban na celeng, orenga. Ya koneng, kiki netok. Bapak Ibu hadirin dan kula ajunan kak dinto ngagungi potra sabe neng lembaga Raudhatul Jannah. Ini merupakan sebuah kebanggaan, suatu kemuliaan yang tidak semua orang memiliki. Amin. Allahumma.
Dalam salah satu hadis, bukan kita gedak begini lagi, baginda Rasulullah pernah dawuh dalam sabdanya, idza dakhala ahlul jannatil jannatah, budian mun orang nikah giring masuk ke swarga, pas debuna kanjing Nabi sa'ala an abihi wa ummihi, orang nikah tidak mau masuk ke surga kecuali embung epang kidimin apaan etemu gelun, tujuannya apa berembu eki masuk ke surga. Jadi tanya agi gelu tekepok bentang bapak siapangku mangsa prawi, oh bunda juga lo itu ikungan juta iya jernan jerek. Ini merupakan salah satu potret dan gambar. Nak foto saya bagus benih karo etunya bisa sebisa abri keselamatan ketika ring sepodo pak umur keada akhirat anak sebagus juga bisa nolongin orang sepo. Lah orang tuanya ketika ketemu malaikat mengatakan, lo masuk surga dak rem macam cak dengan bapak ang benembung kaki lo berdeban kaki. Pas debu nak kana ini amil tuli walahu cak ringan kula lambok siapa jeng siapa sekentro apolo ngebik ring sepo malaikat. Mun ring sepo kula tak masuk ke surga ben kula sukaan kula nerok ring sepo ka neraka tikal tahu sa surga mun bi tibian kula ko. Akhirnya kata Allah, ya malaikati alhaqnahum bih, wis ring sepona papolong pabadeban anan masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Ngelia keadaan nata kok tak jelas sembiang syutingan pepada dan ten toko pan gulengan le pah romoro syutingan apa kun bau natok karo sekat. Dalam salah satu hadis baginda Rasul dawuh, idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin, mun nak foto Adam atingkal dunya amal lepek kapi orang ilmu kuburan ngaji tak bisa apa jangan tak kira buat nggih. Tapi beda telok amal bu, telok amal ni kemayit tak ngalakot hibi ilmu kubur di dunia ni kaikere maki ni kedepak ke ilmu kuburan. Napa saya pertama sedekatin jariyah, sedekah jari. Kula gelak lebat neng daerah pasar Pelengaan ke timur terus paltuting ke deje sampai ke pegentenan mal amal nikah banyakan ben bikin cendul mah. Nggih. Dari pun borok ke pun timur ngereng sedi borok bapak onta laki kok. Benih saya guncing saya onta laki ro Pak. Toko bimbu pah gedegay bagi. Lah ketika orang dari borok lebet amun kromen kasaasang kapan nganak gambar surban semua koding pemasok lima ibu nih kah nganak boleh di kantong biru nekuk todi saya ibuan panganak ibu kantong nih pun tergambar mano berapa nih kah apal kapi aja salalan yang 500 yang telaki nih kak tat parnyon naki kula mentir selamat sepetong toron nih cek 500 minta selamat petong toron. Cek yang pemekasan kota ke semangkin aku misa ibu gini banten sambian antar ke pemekasan kota apa aku mi sambian andi bisa yang 500 surah aku mi separuh na surah aku mi gubungkon gini banten bikule kebala menrok pengajian saya ngak mun nyara kiamal mun asa kelangkong ngejeling ke badan orang sabri gelu mun abri yang 500 sekelangkong empon banyak teh menabrik lema ibu pabanyakan didik motor sekalangkong mantar bi Allah etarema amal panjenengan mantar selamat dari dunia ke akhirat kok menabrik sebelum ibu palanjangan boleh didik aki motor sekalangkong ke abas dari barak mantar bi Allah selamat sepetong toron dunia naik kenteen kalaban selebih banyak akhirat tah ipa selamat sepetong toron mantar masuk aswar keban baru seleber jadi masuk aswar ke pas seleber sudah buka gelu
mun aparing ning 500 pasenya raki banyak motor sekalangkong ka abah sa aparing ubang manter panjenengan bi Allah subhanahu wa ta'ala paringi keselamatan ditunyakan tos ke akhirat sanak foto tada coba apa sekali tunya sa ibaki manter paring na bonsen lebih banyak eko orang mikir kiya yang mana beri 500 bisa milih surga apa masang 5.000 sambil nak kampoh ansai masang 500 ni kebela aki teh kebela mungkin surga ni ketaknan yang mun 500 kongga pun cak dengan capi tos belum bolo lorok ke capi ke apalagi yang dikatakan sebagai sedekah jariah ke Fauzan abangun madrasah kula tanya ikan tos hadir kira-kira sampian kasih abangun madrasah ke Fauzan ni kenyumbang dapatan tak nyampit ngocak nyumbang tak nyumbang ngocak tak nyumbang todus nyumbang dapatan nyumbang napa? Nyumbang ngucakin dia tak cocok madrasah. Jadi kan nak kadang pan ngaji kubung kon tegang anak Quran bismillahirrahmanirrahim tak ngepes tu yuk ngepes yunun jabainatan winan tu yunan nek. Sini kemun beda selebat ditinaki sejeng mancing atas. Terus lanjut Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad lah di akhirat sedekah jariah mengalir dari saudara-saudara kita dari anak-anak kita ketika pahalanya dipersembahkan abola itunya kuleben sampian sempat tore sambilong molong pola budian kuleben panjenengan depak umur kuleben sampian tak susah polan andi celengan karena kan saya hadir nikah ating kala umur saja kan gitu beda saya tak mati ya bu makanya kata Yasin wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun manusia mun sajan tua badan bi Allah balik boleh lambak ki kene bagian ban para bencang nak kena lanceng kocak losning napa losning salah alus saking dari alus salah nyabok ide ini ngolosot ku betes tapi leset make lalak ken mon nomor sebelum bolompak pada benek kan ni lalak nyabok bening ngolosot tak kepek ke belur nih kanten mungkin banten aduh nak kena laki jeng lanceng ngesuruh ngocak ke sebini oh my darling I love you you love me you and me lap lapan nih nggih anak kapan tua balak kene ngocak ke babi nih lain wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali dulu tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji pah komboya nyampit tanda-tanda mati hati-hati lah perubahan ini kata Allah sebagai peringatan dan kula sareng panjenengan makle sajen areh sajen sadar bekal masuk akademik oke kini umur 17 jadi pimpinan upacara apol suarana kepada pembina upacara hormat gerak mbak ada jengocak aduh colok siapa cek lebar kena tapi mon lah tu cek betul pimpinan upacara saya ngocak situng kita mari betul pak kan lah mungkin apa benten mungkin umur 17 beri kok sape wal suwal kok ajam telpotel ibri ikut dua pegemat ibri tahu wisi tanya kita onggel kan mon umur belum bolompak bagian bamba pah cek lah pulang akan tetel gigi ini cekak ke tetel lah ini sebuah tanda perubahan kula ajunan sajen aremak le sajen ngak cek ten kula ajunan ngadu pada ajunan Allah subhanahu
idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Manusia mun ngadep pada ajunan Gusti Allah kepi peka mangkana nyari tunya kencek rasa yatba'ul janazata thalathatu umurin deko. Mayit ketika berangkat ke kuburan diiringi dengan takbir, dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pangkat mayit kada telok sinorok dia pun Kanjeng Nabi. Situng ahluhu keluarga dan norok tak norok keluarga. Wa maluhu tunyana norok ke kuburan norok tak norok. Wa amaluhu kalakuan bagus coba norok bunte. Pas Kanjeng Nabi norok sakit dabu. Wa idza dufinal mayyitu yarji'atnani minha. Ken pan mayit pendem kalem kubur sedua mulai pole tunyanah mulai keluargana bunten tak norok aku. Oh mungkin lambak ki oding kita sehidup semati. Aku yang hidup kau yang mati ya. Ana pan situ ngamaten tena saule Pak Polowari selake abini boleh. Iki na banten. Di sini ke Pak Ro gina sampean anakku penting tengek tengahnya sampai asakot edal sampean. Panabit bisa beli sepeda motor, jeung aja beli mobil. Roma pernah apa sampean de Pak umur. Si bini kalak sira Pak. Anak ke ngocak di lem kuburan, kok pulang buat si beli sepeda tenggenteng ternyata kaki si numpak. Pas laki situ nggak. Tang mobil si ganteng mak kaki si numpak, tang bini seratin mak kaki. Wah si numpak. Dinamik main Pak numpaan bini na orang, saya ngabin. Ada nyempit nang dada salato dia. Kalau nyerot nang budi kasakala. Kone ya nang bu. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Sedekah jari. Ke Fauzan bangun madrasah, ya banyak banyak guna ben sampean cek benereng soki ya beri 10 juta deh ya. Mik kesokan deh. Didik galuh. Tak dengan mun pangeran mun bangun tak usah perlu pes, tak usah nguncung datang ke. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mun pangeran Rotero pangeran aku bayar panapah tak usah minta tolong kasih lain. Aku bayar langit lapis petok ni pangeran cuma ada bu. Langit kun bada ban fayakun maka langit bada. Aku bayar bumi petong lapis pangeran cuma ada bu kun bada bumi fayakun bumi bada. Ke Fauzan aku bayar madrasah tingkat 2 kun ya pak kun. Mungkin apa banten? Mangkanah parlo sombenganane kebeni karo Kiai Haji Fauzan se ontong pole panjenengan sebisa nyumbeng sampean tak ontong ku udah Pak umur mpian aman lah yang kui nak kanak sekolah pakun le kenjere neki na banten ki pakunda pak kenceren sedikit teh mangka namun bisa sampian nih kanyumbeng pal tak bisa cek rasan nih salah tak bisa kau berak ke temporong kok lah karena tak cocok sekolah turunan cek berengan bari turunan setia turunan boleh benih bari turunan setia turunan bulan kino na tak majar bari mangken deh pak ke bulan boleh lah nengan sini kelo. Oh ada anak pan mulai kiri nyari madrasah lain berapa cong ngaci anak ke dalam Bismillahirrahmanirrahim baca berba mate lambal kop ngacirki mate takkit bal kite kok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Selama madrasah digunakan, selama madrasah dipakai, amal jariahnya mengalir kepada orang yang menyumbang. Bina-kanak yang kuyi bersekolahan sampai nadoman la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu ya bibayani kencerna depak tak depak kesambian
Kelas 2 nadoman kia abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani depak tak depak genjerna. Kelas 3 nadoman kia fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dhammu au faftah laha in ghabiri depak tak depak genjerna. Kelas 6 nadoman kia qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ya macam nak mungkin nadoman bini sini kebi hulam poy ke bala rok madrasah ni. Pah kuruna taklum datang. Nadoman di dalam kelas ken lagu na lagu demo. Ngara kuruna yang ku ahok. Ada mau dok ramah, situng naik ke atas bangku, situng ibaba na pubak, situng boleh berdebun budih bacan ban suti lain jeneng dia. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Ke Fauzan tak bertanya pitki ya tak kembang malaen nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sapeh. Minta kening baron budung tanggi. Mun putra ada sambian pentai turunan tak lemjeng majeng. Mun santre pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare kasabe selama digunakan madrasah selama fi sabilillah kenjerna akili kadedep kufuran masuk dalam kategori sedekatin jariyah manter sehadir lebur asadaqah lebur nyumbang amin Allahumma amin Allahumma apa pakai aja bu lesuan gula selalu lapar gula kita ngakan nih pokoknya repot nanti tukang pidato ini lebih pas sehari bentung telo sudah ada tahu sabri ngakan kiai apa akhir tak kena totin deki ada hari konsitung aja kok. Kapan do pak uncengan si nomor 2 pada tak kira kiai mari kau uncengan ki puru mari ada di saya kok. Ya akhir tak ngakan kiai boleh ke rumah do pak kalau mobil jeng jek lah pernah ni abeco keluar arah ke kelum berkat tak reng beres saya bagi. Reng jinya ku kan cana corok cok ben perek ngara. Baik pengakan beres. Boleh cengun-cengan ki lah ku cak reng malam ke rumah do pak peletung malam. Sani kene gula beni langsung tedu ngi Roma bu andi laku ki kak bukaan gendu deh ba buka buku tadi bu kelak ki laku langsung berangkat kulem do pak ka ompun kelak ki macet ki nangan salar kelara isar kasih ngambek ki Subaidi ni ke cak abi de sabar ba ya yang gula cak berengan gula beni pesawat. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Situng sedekah jariyah. Kayak ngain bu ki? Apa situng? Aw ilmin yuntafa'u bihi. Nomor 2 ilmu seamanfaat. Bagaimana ilmu manfaat? Bikuruh ya ceraki ke murid bi murid tah ya malaki ekalako dari murid terkadang ki ipada pak boleh neka tandana ilmu manfaat bangga nah dan gule imut salah satu dawuh dari Kiai Habib Sumenep ke Habib ni ke ada bu lagu matura uli ulang ni ke beni cak matura cepon ni ke laguna dari orang Arab oleh ulang paraona ala jara oleh orang ala jara kamatura teman mereng lagu ni ke bu ya ki buruji ya bu mula mereka benda kita mereng yang nakin ki baga dokter oleh orang oleh nek suruh ulang iku paraona ala jaran ay farohuna ala jero farohuna kebahagiaan kita kesuksesan kita ala jaroh
ala jarahin ke atas luka, atas payah, atas sakit saya kalaku kula ben sampian. Semakin banyak derita yang dilakukan fit ta'allum, insyaallah hasilnya semakin banyak. Oleh ulang ala jarakamatura ai ala jarahin kamadurah keepon, seperti apa yang telah berlaku labu lambek senika orang pada mutlak benyaan penteran pada ngaji na abiden aleman